hak jingye kendu lang nakaliang sarkar bat kinong yalam nyam gi jogi na kijing na ki balang bat na kijinget ki bafer hapo sorga jongi ibawan bat atan ni kan meeting bat kum juru kinong yalam nyam nong yalam balang kiba naki wei pat ki district kiba fair jong kejela naru ki thain garu hagani ke jigalak kejing penpal kalong ba kadon kejing sngokhia napdeng baro ya kejing bamuan chakmat jong ki para nang song snong ki jongi baro koi gejala ban ai ya gani ketika lani ke vaksin nilai keren bat nilai tai sani ba halor jong kejing mentoy kebangi yo habangi ai ya gani ketika lani ke vaccination bat gila penpauru ba nakaliang sarkar nagi level ki fair kirang bastong nilayat bat putsotu bat gidon kam ya ka jigerap ya ka jing ai jing mut ya ka jing pensai ru nakaliang kinong yalam balang kilong nong yalam nyam ki fair haki jinget ki fair apo kejela ka jungi pat hagan ke jingelang apun pauru takirang ba pastor father priest jongki nyam ki fair pakiru ki sokhiava halor kejengmi ki khubor hamsaya ki bamdei ki jing shisha hak social media padahal ni kejing yatai ke jungi kiru kilapan pau bandakal yang ke sarkar kadai ban sim khia panleting ya ki ki babha ki bapni patpe da ki brio pan pensai bakadai ke bamha ngilapan pauru baka jingi khun ga jungi menta kadai persya yau ni virus inu kajang jingpang kajingi khun ru ga jungi kadai persya ya gi beriu ki bab ra ya ki khubor ham saya persya ya ke vaksin but nilai keren syairu baki jing baki pajba ki kendu namar kani ka khlam kandai tang ta ka jingwan ra ya ka jing song singan pat ngiru ngisu thu pat ngila ai jing batru pat ka jing song singan kanwan lada baro ngiwan chakmat na menta ketika ngin kenal bahaya kani ketika dan ini kani ke vaksin kadang datang yiki khat prasnam saneng ni penpau hang ni ba ki khlung ki khna ki jongi
kampat don ketika pumno ngila ban ya dai ki dakaba ni aitika yala de yangi ki balarang ba khnang ba uni ukhnang jingpang unum la ban purpat seki khna ki khlong lada ikhlong ilong positif lani ikime ilong positif khenbet ba ikun ru ilong positif kanu ga jinjar ban sumar kanum dei tang sikimi sikun lani sikimi sikwa sikun kandai ga jingkit ya ka yeng hi barok koi sya bangin poi hau tau put bagi lap ni kata ngiong wan chakhwat covid ai ya gani vaccination but lada fi ai gani vaccination kajing yada kan long tang khlong khna ku na yeng jong fi temen ki kro bar khot ngi i babun ki basau sem saneng kim kwa ban wan chakhwat ngong sha yang ni kumu director of health services ngamdo ni issue badok ngiladap ai lu ki jik pensai halor kajing long safe jong ni vaccine mentangi si ong tangi ki doktor ngin le kumno lada kiwan ngin sumar lada ngimla ban sumar syo ngin le pat kumno ngilai i hapo hospital ngilai yo ngo na ki doktor kiba sumar iki teng hakajing jauh umat ke joki ki doktor buat ki dos joki kumjo kiong kumno kiong ba balai baki beriu ki jongi kim tere ba chemune vaksin pet chini ko ikaliang ki ba ai kan vaccination lada ki yo makna ya new vaccine ya di uknyang jingpang ki pang kinawan kini gilajem kan ba kini ki wei bade ki ba kham ai vaccination lada kamla hi kamet nala dia ban ni khun nakal yang ka jongi ngimla le isu ni ai oksigen katnu ru ngimla nomor kani ka oksigen kam rung su ha kamet ka jongki nomor nakajing wan kajing kela jong kamet nauni kunyang jepang dibenta kal ami sakawai wan ban ai ketika khandang ba finla banyada ya ki khlung ki khna ha ki yeng kisam ki jong fi bara